शिव आमकां मेळटा सावचे सगळे आमच्या बोऱ्या थंयसर आमकां कळटा क्रिस्ता कुर्सा आमरुका पोटलून धरलाय सोम्या सर्मात भोगला पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा क्रिस्ता कुर्सा आमरुका पोटलून धरलाय सोम्या सर्मात भोगला फावो तुका आसन जाला देवा आसन जाला देवा. आमची सोडवण केल्ल्या आमी तुका आराधन नामान ह्या संदर्भात भेटयता. सगळ्या आमच्या राष्ट्रा खातीर मागण्या रायली सलोमच्या खातीर सगळ्या आमच्या भारताच्या विविध दियेसीजींनी पैन करून ह्या संदर्भी आमच्या दियेसी मंगळूर दियेसीजेक आयिल्ल्या संदर्भार आमी तुका स्वागत करता आनी ही मागण्या विधी तुजे मुखार सर्गीच्या बापाक आमी समर्पिता. जें कितें आमी आमच्या लोकां बसत आमच्या राष्ट्राच्या बरेपणा बसत मागून घेता तें तूं आमकां लाभय म्हणून मागता. तुजे मुखांतर सोडवण ह्या संवसाराक आयली तुजे मुखांतर आमची बाचावी जाली तसो तुज्या कुर्साचो तो संदेश आमी आमच्या जिवितांत जियोंक आमी तो परगट करूंक आमकां समेस्तांक तुजो आदार आनी कृपा लाभय. ह्या संदर्भी तुजें आराधन तुज्या ह्या कुर्साक आमी करता आसतना सांगता आसतो तुज्या सम्या तुज्या पवित्र साक्रामेंताक आराधन करूंक फुडें वता आसतना तुजे तावन वालची ती कृपेची जर आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत आमच्या हर एकल्याच्या आमच्या देशाच्या सर्व लोकांच्या जिवितांत आनी आमच्या भारताच्या सर्व लोकांचेर प्रवेशायशें आमी तुजे लागीं मागता. तूं जावन सर कृपेची जर आमकां पवित्र करची जर आमची काळजां मनां तुजे थंय उबारची तसली जर ही जर सदांच आमचे थंय वाळाशी तूं आमकां फावो कर. तुज्या कुर्साच्या त्या देखीन आमी सदांच सालाशें तूं आमकां आदारान करपा लाभय. हें मागणें आमी तुका करता हांव जेजू. तूं जी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्गींच्या बापा आमचो मायगांव भारता खातीर आमची काळजां उबारून आमी मागतना आमचो देश देशाचे अधिकारी आनी देशाचे परजेक तुज्या कुरपेन भरिल्ल्या हातांक आमी समर्पण करता. आमचो देश एकवटाच्या भावबंदपणाच्या आनी न्यायनितीच्या स्पिरितान फुडें चलोवचो जावं दी म्हूण आमी मागता. मंगळा बापा भयोत्पादन आनी प्राकृतीक विकोप आसलेल्या भायल्या सक्तीन तावन आनी आंतरीक समस्यां तावन आमच्या देशाची राखण कर. तुज्या शांती आनी मायेमोगाच्या सावळेंत एक जावन जिवंक गरज आशिल्ले कृपे खातीर तुज्या स्पिरितान परत आमकां जळय. आमचें राष्ट्र तूं आशिर्वादीत कर. तुजो उजवाड शांती न्यायनीत आनी मोग ह्या राष्ट्रा वयर फांकय म्हूण आमी मागता. बापा आमी तुज्या शांतीचें पांगरण घेवन ह्या राष्ट्राच्या लांबायक समकतना आमी पांय दवरचे हर एक सुवातेर आमी तुज्या मोगा शांती एकवटाची आनी राजी संधानाची रायबारी जायशें आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण
आम्ही तुझ्या लागी मागता. कॅरेज भारताच्या राष्ट्रीय सेवा एकतराच्या तर्फेन आरंभ जाल्ल्या ह्या मागण्या राले वरवीं आमच्या देशाचेर आख्या पवित्र सभे वयर उदंड मापान आशिर्वादां वळचे परी जावं दीत म्हूण आमी मागता. मागण्या स्पिरितान सोमकोवच्या ह्या पयणार वांटेली जातल्या हर एकल्यांचेर तुजें दैवीक पांगरणाचें संरक्षण लाभशें आशिर्वादीत कर. तुका जावं महिमा, तुका जावं आराधन, अगळाप ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागे आमी आमच्या आत्मीक आवय पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेच्या आध्यात्मीक उदरगते खातीर विशेष जावन याजक आनी लायक, इवजण आनी तरणे जनांक देवाचे उतराचे खरे साक्षी जावंक आनी भगवंतपणाचे जिवीत जियोवच्या मुखांतर धर्मसमेचे खरे मिशनरी जायशे मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अधिकारी वर्गांक अधिकारांत आशिल्ल्या हर एकल्यान पवित्रात्म्याच्या मार्गदर्शना मुखांतर आपल्या इलाकेंत न्यायनीत, शांती आनी बांधवपण सांबाळून फुडें वचूंक गरज अशी कृपा खातीर आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागया आमी आमच्या राष्ट्रा खातीर, आमच्या देशाच्या राजकीय, आध्यात्मीक आनी आर्थीक स्थिते खातीर मागया, स्थिरते खातीर मागया. आमचो देश भयोत्पादक सक्तीतावन, भ्रश्टाचारातावन सुरक्षीत जावन उत्तीम आडळतें चलोवच्या खातीर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोम सौहार्दता खातीर आमी मागया. संविधानान दिल्ली उत्तीम मौल्यां, स्वातंत्र्य, समानता आनी बांधवपण आमच्या राष्ट्रांत वृथा करून समाजघातक शक्ती अळवून अनैतिकता निर्मुलन करूंक गरजेचे कृपे खातीर आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. मागे आमी आतां कॅथोलीक खरिज्मेटीक नवीकरणा खातीर आख्या संवसारार आनी प्रत्येक जावन भारतांत नवीकरणाच्या मुखेल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आनी धेण्यांनी भरून देवाचें उतार आख्या संवसारार परगट करूंक आध्यात्मीक शक्तीन समृद्ध जावच्या खातीर मागया. आमचो देव जावन आसा पवित्र देव, आमचो देव जावन आसा जिवंत देव आनी आमचो देव जावन आसा हर एकल्याची काळजा मना फारकून आधार आनी रक्षण दिवचो देव. आनी तसल्या देवाची भुरगीं जावन आशी आमी दैवीक आधार मागून हांगासर जमल्या आमचे राष्ट्र समर्पण करणं. आमच्या राष्ट्रांत आमचो थाळो आमकां देवाच्या हजरपणान जियोंक कितें अडखळ हाडून येता ते सर्व समर्पण करणं, तसो दैवीक आधार मागूंक मोगळा सोम्या समर्पण करता आमचो राष्ट्र. ह्या राष्ट्रांत मुखल्या दिसांनी जावंक आसचे इलेक्शन समर्पण करता. थंयसर कसलेय तराचे तुज्या परजेक अन्याय अनितीक वळख करणं दोग तुमच्या तसले मनस्थितीचे व्यक्ती विसोन येनातले बरी.
तुझे राज ह्या संवसारी स्थापन करूंक तुझो पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांतर हर एकल्याची काळज मना बऱ्या तरान जण जाऊन त्या प्रमाणे स्पंदन करच्या व्यक्तींक विसोन येवंक तुझो दैविक आधार लाभय म्हण मागता हांव. दार तुझ्या आज्ञा, दार तुझ्या आज्ञा, दार तुझ्या आज्ञा आमची. बापा दार तुझ्या आज्ञा, दार तुझ्या आज्ञा, दार तुझ्या आज्ञा आमची. Mighty Lord, we surrender our nation unto you. Every person in this nation, every voter scattered around the world, we bring them unto your divine feet. May the mighty love of God and the grace which flows from the cross touch each individual at this moment. We surrender our nation unto you. We surrender every place where the election is taking place and every place where the election is going to take place. May the mighty fire of the Holy Spirit come upon all these areas. May the fire of God come mightily. We surrender every planning committee unto you. We surrender every individual who is involved, every leader, every thought which comes to their mind. May the mighty fire of the Holy Spirit burn every negativity. Only the right candidates may come forward in the name and the blood of Jesus. Jesus, we surrender every leaders unto you. We surrender the current political setup unto you. Every leader who is using force and every government body for their advantage, we surrender it to the mighty name and the blood of Jesus. Lord, your name is above all things. Jesus, the Bible says that your name is above all things and every knee and every power will bow down to it. Jesus, in your mighty name, we command and we pray that every power which is disturbing the elections, every power which is interfering whether with the wisdom of man, with the wisdom and the counsel through different kinds of spirits or different kinds of powers, we bring them to the mighty name and the blood of Jesus. May the mighty fire of the Holy Spirit come upon every individual at this moment. We surrender all the candidates unto you. May the fire of the Holy Spirit burn them. Let them be washed with the precious blood of the Holy Spirit, blood of Jesus. May the mighty Holy Spirit come down upon all the candidates. Jesus, we make this prayer in your mighty name. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು. ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. मोगळा सोम्या समर्पण करता वटाक्रांच्या हर एका अभ्यर्थीक मोगळा सोम्या हर एकल्याची काळजा मना जाणा आसो तूं जो कोणे विसोन येजे ताका बरो पाठिंबो मेळोवंक, ताका फायनान्शियली हर एकल्यानी आदार जावंक आनी वोट घालच्या हर एका व्यक्तीनी सारकी विसवण करूंक तुजो पवित्र आत्मो तांचेर धाड. मोगळा सोम्या हर एक नेगेटिव्ह एनर्जी कितें तांकां आपडूंक येता ती तुज्या उतरां मुखांतर सालुकाच्या 10व्या अध्यायात हातूंत वाक्यान सांगलाय, पळया सोरप इचू आनी दुस्मनाचे सगळे बाळपायन ताळा घालून मोस्तूंक हांव तुमकां अधिकार दिता आनी ते तुमकां कितेंच बाधा करिशना म्हणल्यार तुज्या वागदाना खाला सोम्या त्या व्यक्तीक आपडूंक घेवची हर एक तरेची नेगेटिव्ह एनर्जी तुझ्या त्या अमोलिक पवित्र रक्तान मोड घाल आणि तांकां रक्षण वदक सुंदी आणि ताणी विसोन येवन तुझ्या परजेक स्थानमान गौरव असवे ह्या राष्ट्रान जियोंक जाय पुरतो सहकार ताणी दिशे तुझो आधार लाभय म्हण मागता सोम्या. तू जीवित दिवचे उदार
सोनार आणि सगळे दोसल स्वागत पवित्र स्वागत पवित्र तुका आमचे तुझे सत्य आमका रावतो आमचे सोबे. Lord, we surrender every individual involved in the selection of the candidates. We surrender all the circumstances involved in the elections unto you. Especially we surrender 2014 elections unto you. We surrender it to the precious blood of Jesus, that every candidate who is being elected, may he have the ideology of protecting the human rights and not go on the basis of different kinds of false ideologies, religion or power. We bring all the candidates unto you. May the precious blood of Jesus right now cover each candidate. Lord, we bring them unto your divine feet. Let every candidate who has the right mindset be won by the power of the Holy Spirit, that everywhere they go, every campaigning they go, may they experience the favor of God and the favor of man. We pray that wherever they go, may they be at the right place at the right time. May they get the grace to meet the right people. May all the resources necessary for the elections be divinely appointed and granted by the divine favor of the Lord. Lord Jesus, we pray specially today, right now, may the grace, your grace come upon all individuals. May the grace and the fire of the Holy Spirit come upon every individual. Father, we pray that you have said through your Son Jesus, that anything we pray through the name of Jesus, that you will grant. Lord Jesus, as we have gathered more than 2 individuals here, right now we pray and we declare that a secular government may be formed by the power of the Holy Spirit, that every candidate who is being appointed, may they have the right mindset. Lord, we surrender all the narratives unto you. Jesus, through your precious blood and through your precious name, only the right narrative may come forward. Lord Jesus, we surrender all the Christians unto you who are being persecuted at different locations. Jesus, may your divine protection, a government which favors the individuals and protects the rights of the Christian community, may come by the divine grace and the ordinance of the Lord. Lord, we surrender these individuals unto you. May they right now be mightily protected by divine favor, and they be granted divine protection. In the mighty name of Jesus we pray. आसाय तो मोचा पायातळा तुझे नाका मोचा बाळा आसाय तो मोचा पायातळा मुकार तुस धरून मोसो हा दिता तुका हा मोसो सांगा मुकार तुस धरून मोसो हा दिता तुका हा मोसो सांगा. मोगळ सुम्या समर्पण करताव तुझी सुवार्ता प्रगट करतल्या हर एकल्याक तुझे रक्षण फावो कर. सुम्या जेजू भवडती लोकांक रक्षण फावो कर. नानांत्या मानवभावाच्या व्यक्तींनी तुझ्या परजेक कष्टीत असताना सोम्या तुझो दैविक आदाराचो हात तांकां आदार जावन लाभय. सोम्या तुझी उतरां तांकां धैर्य आनी भावार्थ सोडव. सोम्या तुझो पवित्र आत्मा तांकां गाईड करू. सोम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन तांकां सदांच फावो कर. सोम्या आनी हे राष्ट्र
शांत समाधानाने भरलेले राष्ट्र जाऊन परिवर्तित कर. हर एका जातीकातीच्या लोकांक माया मोगात जीवचे तसले बरे समाधानाचे वातावरण ह्या राष्ट्रांत आणि आमच्या राज्यांत आसा कर. आणि तुझी दैविक काकुळतो आम्हा समेस्तांचेर वत म्हण मागता हांव. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुमी मोठे, आमचे तुमी मोठे. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तुमी मोठे, आमचे तुमी मोठे. Mighty Jesus, I surrender unto you every place where the election votes are being casted. May the mighty grace of the Holy Spirit come in that area. Lord, I pray for your consuming fire to come upon each voter who enters that area. Lord, we pray that you may put a hedge of protection around that area. Lord, by your divine wisdom and your guidance, we pray that every individual who is not voting for the right cause may be granted a divine change of heart. Jesus, we surrender all the voters unto you. Like you changed the heart of Pharaoh, today we ask, by your precious blood, change the hearts and the minds of individuals. We surrender our nation unto you mightily by the power of the Holy Spirit. Lord, we pray that you have said in the end days that you will send your Holy Spirit mightily. Today we pray that you may send your Holy Spirit mightily today to every nook and corner of this nation. We pray especially as you change the heart of Pharaoh, change the hearts and the minds of voters. Jesus, we pray specially that every kind of negative circumstance which is against a secular government being formed, we surrender it to the mighty name and the blood of Jesus. Jesus, as Joshua prayed, let the sun stand still. We surrender this situation, every kind of activity, every kind of planning, we bring it to your divine feet. Let no wisdom prosper against our prayers, Lord. We surrender them to your divine feet. Today we pray that a secular government may be formed. Let it not be according to the wisdom and the power of man. Lord Jesus, we pray that you may send your wisdom to mighty leaders that are present today. Lord, may you raise the leaders, may you guide them, and Lord, we pray specially that you may grant them divine protection for what they believe in. Lord Jesus, at this moment I pray specially for every individual who is standing in your name, every individual and Christian who professes your name. May they be granted divine protection. Lord, as they speak today, may the mighty fire of the Holy Spirit come. Every kind of hatred towards the community, we surrender it to the divine feet of Jesus. May each word that is being uttered by those who believe in you, may the hearts be transformed in the mighty name and the blood of Jesus. Lord, I pray today a special divine wisdom granted to each individual. Lord, in the Bible, as you granted divine wisdom to Solomon, as you granted divine wisdom to Paul, let today your divine wisdom come upon all the individuals. As Jesus spoke with Pharisees, grant each person with the divine wisdom as to how to act and what to speak. May your precious blood cover each leader and each person who is standing in your name. In the mighty name of Jesus we pray. चंचल साइना का कंगल साइना का अस्तोलो पोपुरिया लकिस हामु तुझा चंचल साइना का कंगल साइना का
असलो पंत पर्या लागीच हांव तुझ्या